drugačija. Postoji legenda da je medicinska sestra na šalteru bila preljubazna. Oprostite što padam preko reda, evo 5 dana dolazim, doktor Živoradić kad je u službi. Gdje si krenuo ti s tolikom glavom, možda da mi prođeš kroz ovi šalter? Ne radi Živoradić, 5 dana čekaš kada si jedini, vidiš isto ljudi ispred tebe. Dobro, nisi šato razapeo pa čekalicu tu da praviš, sad čekuša doktorima. Ajde bre, miči se više, prozvaćemo te. Vidiš i da je pauza, moram ja da pojedem nešto. Evo mi sengvica doša. Postoji legenda da doktor krivicu nije svalio na drugog doktora. Doktor, ja se izvinjavam, ja sam popio ovu terapiju što ste mi dali, pa samo da me pogledate, vaš kolega me operisa Karakondžulić, a vam je noga nešto veća, čini mi se od ove druge, od onda... Normalno da ti je veća kad je Karakondžulić bio limar dok nije pošao na ratište. Pošao je sad na specijalizaciju, čoče, što da specijalizuje, vidi kakva ti je noga kada nije tvoja, mrčio se. Nije ti moja terapija, moma, kriva, no što svakome pod nož ideš. Reka sad ti, čovjek je limar bio, radio je oluke. Sad si ka limeni i čarobnjak iz Oza. Ima djeca da se slikaju s tobom na ulicu. Pođi ljeto u subotu pa radi s nekim fotografom. Postoji legenda da koverta data doktoru nije riješila sve probleme. A doktore, možete li vi u ove 10 dana mene da operišete? Teško, baš teško, neizvodljivo je. Mislim, moglo bi se uklopiti. Pođi neka ti daju anesteziju. Postoji legenda da je apoteka imala prepisani lijek. Dobar dan, imate li oksofoban? Ne imamo, odavno ga na tržištu nema, vjerujte. Imamo zamjenu naša proizvodnja oksofobamin. To vam isto, odnosno možda je bogom je najbolji. A da nemate Andol, gospođo? A nemamo, stvarno nemamo, ali imamo Midol. Još bolje, vjerujte. Čime se vi bavite? Da ja dovedem ženu pa da mi je zamijenite za 2 mlađe ili ne? A je li vam teška žena? A pa onako, osrednje. Dovedite, naćemo zamjenu naše proizvodnje. Aha. Postoji legenda da je jedan doktor čitko napisao recept. Dobar dan. Jel imate ovaj salamidu iz stran? Možete pogledati ovaj recept, ne mogu da pročitam. Salamin, veli momak. A što ti je ovo, momak, da ti ovo nije žena napisala, te poslala na pjacu? Da ne pravite rusku doma? A da nije si ovo ispod brisača naša da si se neće parkira nepropisno. Nema ovaj lijek nije još izmišljen, momak. Tako da pođi u neku prodavnicu mješovite robe. Ajde, prijatno. Postoji legenda da jedna medicinska sestra nije svu platu davala za ratu, za silikone. Jesi provalila kako sam mi usne veće na jednu stranu? Stvarno ti je to bez veze uradio, vidi mene je perfektno, brate, jes da cijelu platu na rate dajem, ali čovjek me baš spuca, brate, obraću se za mnom. Ja mu neću ratu davat, nebo pravili mi ova usta, kad se nasmijem svemirki Karminu staje po uši. Stvarno, i ti se našljackaš s tim Karminom, ali što će čovjek nam je učinio na rate, bogu mi? Ali znaš što me nervira? Što se cijela bolnica, razumiješ, napumpala, sad malo mi je bez veze to. Sad svi nose silikone. Sjećaš li se kad smo ih mi imali? A Džemi, nama je prvi me na rate da. Kako ti reaguju pacijenti, su li zadovoljni A sve mi je super, samo ih ne vidim od grudi i pola, znaš? Pa mu rečem, otpušti nogu i onda često ih ubodem u leđe, kad im daj mi injekciju. Jesi vidjela za rasa infektivnog je spuštilo malo grudi? Pa jes, bješe kao zastava spuštena, nekad oni beranite su uzeli. Postoji legenda da jednom jedan pacijent nije dugo čekao urgentnom na pregled doktora.
Doktore, izvinjavam se. Doktore, hitno doveli su pacijente jednoga. Evo me minut, samo evo vidiš da dijeli čovjek, završavamo ruku, izlazim, eto me, ajde. Dobro, doktore, sjetite se Hipokrata, nije važniji zing, čovjek iz udesa, ruka mu visi. Kakva ruka, da idi, mak se tamo, dobro je to, malo se prepa, sad ćemo mi to, mi će neka šedimo tu. Nije prepa, doktore, 14 litara krvi izgubio čovjek. Te ovo bez majke, što je svaki puka ja vodim. Zaprimo tu dvojku krsta, doktore, izlazi, čekaju ljudi, nema smisla. Znaš da ove ološi od novinara sve poslije jutra pišu. Nije mene rad pacijenta, no neću u novine. Svaki put kad ja vodim treba da dostaješ. A neću u novine više zbog tvoga zinga, doktore, čujete li? Nije ni treća smjena što je bila, ne mogu se naspavati kad čovjek ovdje. A znam, ali bit će zinga, evo neće mi karte niko ponijeti. Evo ja ću držati karte da ih ne gledaju. Postoji legenda da je jedan zubar izvadio pravi zub. Što kažete, doktore, znači za vađenje? Miko, jednu anesteziju ako se bojiš, ako ne možeš da trpiš bol. Dajte mi anesteziju. Evo, molim te, sestro, pripremi mi, sad će to anestezije, ništa nećeš osjetiti. To je ova 4 gore lijevo, je li tako? Ne četvorka, šestica. Miko, to je prenosni bol. Bolje ja znam, no ti koji ođe zub zavađe. Opušti se, malo anestezije. Ne četvorka, šestica. Jesi li ti doktor Miko ili ja? Ti zineš, ja vidim gdje je kvar i otkloniju ga. Evo, kliješta 4, hvala sestro. Ajde. Tako, evo ga. Evo ga. A ne četvorki, šesticu. Vidi ga kako je. Reka bi čovjek da je zdrav, evo. Nije boli uopšte, doktore. Evo vidi koliki je, 3 korijena ima. Taj, doktore. A ne, taj, šesticu sam ti rekao da me boli. Vidi, nema veze, pazi, a voliš ti da piješ sok na slan? Sad tu možeš slan. Mogu i kako mi cigar stoji. Mogu i cigar stoji, odlično. Ajde, tamo malo da mi se rasporede 3 i 5 da se rašire. Vidiš, nešto si naučio. Komocija, no i dalje me vaša šestica boli, ali neke. Proći. Neke, proći. Ajde, prijatno, hvala vi. Zdravo bio. Prijatno, Pozdrav strinu. Prijatno, doktor, ajde. Postoji legenda da jedan doktor nije zaboravio nešto tokom operacije. Doktor, evo ja opet s ovim snimkom od rengena da mi pogledate, nešto ima izgleda. U redu, sjedite, dajte da pogledam to. Evo mi ga sad kod tebe, čovječi, daljinski od klime, sestro Suzana, evo ga daljinski što ga tražite mjesecima. Boga mi se ja primijetio, doktore, kad prođem pored klime, ona sama prebača. Drugačija